Кемин шаары. 10 декабрь. ИП Кочкорбаев, 2 топ база. Көмір келіп түшіп атат. Бүгін 10 декабрь ИП Акжолтой уулу келди бир маштап. Топ база Карабалта, центральный 16. Карабалта топ база западный 1Б 6 машина келіп төгіліп отыр. ИП Хасенов, Коро Токмок, Жантаева 76Б 10 12-2025. Бүгінгі күнде дағы машина келіп түшіп атат. Пагрузчик менен. Топ база Алексеевка биринчи машина келди. ИП Чойбеков Айда! 9 декабрь топ база Васильевка. ИП Бешеналиев автомобиль. Бүгінгі күнге біздің дағы КамАЗыбыз келді. 720 номерлуу. Азыркы учурда өмүрдүн түшүп аткан учуру. Койташ топ база. Бир машина келди. Көп отыр.